Bia Kamal ka Nuer Online TV channel anda ni Shan Kosnyak. Malia nong rois ni ka Nuer Online TV channel. An wale shan ka jandang rawidi kel ka pai wero ronkin dang raw widi jandang raw widi dich. Bana right ka latin want lad karodian gwasamani. Kenyam update ten banyot kon ba la mandan and talk doran ka Gambela. Bana kule we kari pontin kokien quick inquiry rewich ka South Sudan kanti diala latke re kuma ka South Sudan ta dana wo ngwanu kane je ka je ban right no mo biya kamal sikon diala ngaje no doran je tikariek ka kan konini tin paiwa shumana tamongoda sikon dial tikariek of course sikon solved and problem sikon realeka de kon lar no ko shengi dane shirek meche talk biya kamal me shirek meche talk sikon diala ngach bari gana to kon kachi kon ngaje no gwadana she let che long thing antem bakulo rake kwida ka mandana lat ka ber ka club house tikan ka club house mitikatin gwadan going kan kon jang ka gwe je boshi problem because mu kana lat jang chi jala big deal ko jang won ka jitara ka ta dan ngai kon jere kuma ka rewi ka South Sudan tigan bana recon bana kule put straight kodi message an jagbare berlar kan ngi kan no kan gani tot kuika lat kan no kan len kan ideal kan ngeng sikala no sigin wer ngwan tikan kanak tikan ka George ka ber sab ka Gambela sikan wer kan ka George ko menanga kan sikan wer ngwan tikan kanak itang kan chaga teje bunyi ka yene de to ko yen kan ne 1000 lien ka George lagan jona ken o chicken ga jogo no moja ne ka takel ka rwade ka chicken la da ken within 15 minutes you can where kan ga George kan chicken where kan ga George ka chicken dul ken kan ka wang ber no mo let kan ka ja ka ku karodian boom karodian ka wani shit ka to sha clubhouse den che posanin rany be long na rande lo di je ko kon nuare mi ci weling man lat kene de lo der jata long man jet lo dan ka je jene ala jor kan ta danen kai kan kaini ka je ala jen che jojen wona man balar kon nuare to role Ethiopia man nuare content outside Ethiopia and man naga kon ko jojen tama but quick kuma gambele kon naka kon ka kwimon mun misha address ji gambel chaken queen ja berre gambel quick kana quick kwara quick doctor abia medebane tel menga ja bad te mun mitarka ber agenda dien ndan kana ku reveal sikala no ken charen matkel ke kirmi yadit kan shar mu kamach no chikana latken si lat kon do badan raiken ka ja ka social media ki raiken ka clubhouse ten ber ngi kanan wona na ano ngwanan wer ngi kana but che ka peno de kan wade kan kanak right now chikana lat George dio je ko linga dung di ni bol message cha ngarpan but na me roine bar chi roine dung di ma bokolari kanan wer sine ka rot pin Cine karot dor kian ka Gambela. Cine karot pin ka refugee camp. Tel gwa wugatin. Ceng piu chicken ka jom. Ka tel kwana cham kan ka. Chawe mi cine lar kon ber.
tara me mo la jen kan ware kane chine duop ga ga tam duop chai bi nyoko lip bunwar jala duop dan bu ga chos ka je kane ne duop ilar ga ga ne a chine duop tar pang ne nyoga kan wari ne kan nang midit mi jin lingi speech ne kan lat kan ka jazu ajlong de lo ran dere jet ko ne ti lat ka mi sia tok let kan ne ko kien ko jan duop dan right kan ka nuare la lokan gwa mu ne ten bu ga gor ne kane cha ga gor wi ne dia la gor ne ka ne wo nyam bu ne gor tine shu bo jama bu ne gor jene nuar tele ka gwa nyur ka tele ka wich jene ka kene gambele me dorien but question one ne dial te chiru ka gwa se dan kwa se pal an sa sudan ba e bijek karol ethiopia milaje kula acknowledge tama kwarso sudan dial whether self akir mayadit whether Dr. Yeng Machar whether other senior official senior official ka government dung South Sudan ngi ken struggle da ne cha ke loka je ka gambele ni te loka ngane ka nuari ken buñ you know lat berno muna me shi mun nuari muna me munda mi chago joji na ku ken claim kon right now position dan jane ko chago joji gwano kwa kon lat jore ber kaka ne dit ka kwar ne ti dit te la kwar ka raja so gore je no nuar de ka char you know they can video de kan men nyako mi char kana ano murai kan diene ti dit te re kuma ka rol Ethiopia ka yen nuaren kon la kwar ka position dun jane ko la nada tich kane kuna to tinakana to shika rodian organize ala bon ka ji diaspora kan it konen to which shika rodian connect ano ke bon South Sudan cha tara ke leo cha jeru ka ken ni atara jaje kuruk ka kon ware ngum banalat ko jojo gwano tama nagdan chebe tepek and I can say this malalat ka moga gambele ko lat ka mala to kan tama te nwari mal tung no lo to mal teten ken yen nwari tila lat kuma ka gambele shi adon riale ka liya ray muktam nukun ko ci gana la da jojo no baye nak tarambe kana pal shi adon riale ka liya ko biya ngaje no yen nak ye ko mu to kon kana kon dit shana ka bar kana mudi lon ko gwan bar shin nwari ci kana goro dong de kan gag but la gang ko rodan chana inen ke mishal ke ber saf Nuer village si kon makten chala da gwa vice president his excellency Dr. Galwaron Jal kwer and dini jan ka gambela ki kwer rawda kan wari jan kwer dini jan bat ke gambela jan kwer danan kwer rawda chala da George his excellency vice president Dr. Galwaron Jal chala da George no ne netin kon to ko nangnat ano ka police ne bar cha torbieli tilanying civilian cha ka ambushe kan ka shuka nanak ka kore shuka na nyoko naka town within rek anyok shuka na nyoka mi makana dor shal ko mo ber sa amani me cha jojo gwano cha kwer mala kwer police ni cha jawnak ka je retaliation so jin mun nakaran lora bang la gujino ramo mo don kujang wang mi kana respond kana jeloch but chang dan we jeloch bi ngaje no ariek so mission mo metwo gor kon char ka kui gambela nuare
an lia di de me to ko kone ka kon no point down no ko chana che chi kon wo ni wal ko kon chana care differently lang ye dan cha wake up differently kana wake up at once ko mi cha wake up at once kan jita rana ti na ka kone ke shoot ka mun che chi kona capture men kula baje longo lo within Gambela china chi ka right no te ka ne ti nyen chet ka o nyen na ka kwimon no la park kan no reka and gwa chi gun warjik tana bikan kanak with that reason me cha bu provide vo changa dana wona right ya ba gwinya no chi retaliation cha talk but the justification ki ramadan chi bi jek chi lat me ba lat no ro de chi nyoko mu ro and to be clear, His Excellency Dr. Galwaron Jel, Vice President of Gambela, Yellow the Georgian one Naden to kare Canadian con tila siyasin ki politician within Gambela. Canada con tila ne tila kan ka tip off. We can come ka yo ko take some group to chare alaka ka yo ba yo baga to ba nwer ba ko nak. Wan wer chiro da gang. Michin werodian gang special chimko nen tama ko online. Te painting one quiz ko content long. A chaga dem and play bo ko mi cha play bonne de ka lok bonne kan media and yala content tin dong de gak tin loko to men chal ke right media ki right nyiri chicken den nok but ka ber chicken dear ber pe kan go chicken jodin chicken to ko ken ke jikai ni ti chik tok chicken abak they take again ken itimo tingai konsiande no rudian bok shuren wan dio je you guys know tele rami mum kan sha chor ka you know so rami mum chor ka yong kwang how do you expect that person to behave so misbehave yen ta dan le road mi lat ber kon jor lat kan kon jor ka ta chieng di ndano ti kan na wan men kain lat kan ke kain ni wan che kain ti go wa da chi ko kon ne bu kan la no tele ram chan ka wal jo jebden la chol kon e kon la highland rotin tere ka Gambela no yer waja but kan dwal kan chire me channeling dwal kan ko de kan admit no ber kan te kare ko ka Gambela these are the people till ko de development there chu ka Gambela especially new land don were so chi kana gor need local development kan need tede chi kan need ko kan need jak so ne me dara gwano de yana ling ko ku Gambela doran charan ka bom the same message me de kon nyom je kon kan e kon tin la refugees eno gangarodun by whatever mean me de yarun ganga ja ko tele kum me bi yaman gang me dong tele je yarun di ala chi kon ne ndio je liu gat liu men wana bardweli ka te rami mom kwa kef ma de go nga me e che der sia la de che refugees che kana ka chi win mon bo cha right so my suggestion odi ngani gangarodun mara di ne te ka pinyi duone ko jiwo ko takti ga Gambel tar pam chende kulara doran dor mo mishal ko mo pinyi du yen were kono la jien la jalok loro bang it log yen obi yen dor nwere bia no ti yen gwa da dan di gwan terteten bay kula ne lemla dio jadi yen char right now gore jen obi a char ko ne me emin nek niya te neng ne ideal ke kuje mo de kon charno mi chianga je no gitaran ka tin tie kan ke ya bar mi tie ke we de en goro de yot ko en hara ke yu ana si ala ka ju ke te no bia udne ma gome chin take bet okay kamiling yeru duno lo just long yeru ne gang tell your problem you guys can be there but na me la ja je ke be je ne tin kon nan kirga mata mi ke tuok doran ke Gambela ne tin nan la lo je la jete long ko wer kan chan ka min na ne kan okay so na me emiten gor konne content ka refugee kamuno Vivian batation all the time ko ken ke vulnerable people they have nothing to protect themselves with telecom material they do not have any material ko ken take a under UN protection and yet like we are targeting a bar ki anyo credible so na me der gwano de ko rage shi manakon whatever way they can get jamore kem they can do it they can teach
ko Michigan medan che gwa der le talk 2023 2024 abin ga in 2025 me che de le gwa no de to de nyaw to yin jikem de yen nyok mi cher yen nyok de no le yen alugo no bi ajien yen na ka kon ke tel mat ke dun ke tel mat ka dan kon were ko dumina kon ke la kon arul de kon jien dorante jek antar pamandan ganganatin jen tide teten chena takarodien gangaji akuma badu no beti kam jitta dangro ko pinyedu no ata genge teten mala dorbar mi jen bi kujema bi aboba bi banjak so do budan de gan wada rodo barka jema tele yaw tira de no ngamba rodo ko jen korwang de de chomna liya so na mader we ka yeka kwi gambela no na gangrodien na chi bi lora ba nwer kon dial kontine de which I believe tele kare kenga kel rek terek ko rek nyen gwada danan kune dial ku gale relay kanetin kontin ladine lo gwit kono dine ke police ni ke liyune tente ka gambele sen kiri ke tok tina woni dial la woni de la chwal ni kan ko kan de kono te ga mach ne de kon la orar da gwida te duor mi ay jeke to kap kane je ke ba yulo ma dam mo den then from there bidot ka tetko yogo chikatar bulo le rodo la mi bej ko taje kabdo me riang mudira no ban mi ke ji dawi tele ke ji dawi tele ko problem so they can protect themselves but ek te kon kon tene tinterek so gangarudun ko ngai kon tungwan wake we you know chi yan chang wala ka tin kan bar ngoro gor kan obe connect ko la kon bi lora bang me report cheling e cha yitin e cha jawang an mo chi lo de jadalong yitin kwala wang de pan dio je kon dial take alet mi cha kam kon pan ano doro shal ke ngwengil kamo ngwengil ichi bari benten na chwa ko bi je no tele bar je na ke tang dan cha itang cha lo shwat la te nyore mu kwa chwa na telul ke kwa chwa na beda ano kana kon ngai ano ko kan goten kon dong de chwa ko kan goten kon tie ka bar so na me da la janda na gorno de nywa yekel ka kwi gambela ana gang ro dana kon ti wi lorba Chana bin gwasame ka Queen Kwari rewi ka South Sudan kam Dr. Riek Machar kene kirmi yadid. Kenyam chana men chala da kir chana jeling ko en kir cha gorno take malmade rewi ka South Sudan. Reporten cha nong kirmi yadid ke dwobe che dwol kana ke je benyo yekela. South Sudan ni medan e ko independent ko je 2011 ken South Sudan kana take Queen Kwari eno de gwi de ka kwany kana control ken which la goro no ba Queen Kwari ba jelat di mane da ne ci da rum chara control ne de lel ke jen 2015 me charge schedule ke 2013 be ko to me cha da rum char me cha jo kir kana je kwara dial da kama cha chwa non seno jen baro de chung namo cho jaslo achwe no ka kir ma yadi cho kir cho gorno be rema char be jenak ke be je joj cho kir cho korno mo chwe to gwade dan me che gujeno be rema char baro de chung ko dwale ko nge jeno kanite kon mama nyandeng ala she jon garanda mabiur atiga tin kan pagana mum tiga tin kan diala ko kien to gorke jeno de Queen Kwari de jalat me kire jogo na me shabu shegu jeno shabu ga den cho kor cho to jeno ko te ko dara jeno tike ku mishalat batele ku mishalat tele ku mishalat and then ci kon dial ngani je gwan odi en wude me de chana lara nena en kir ma yadit ya gor jeno tele mishal ke Queen Kwari ko jen dwale jenong be power be jen ke je be long be jen be we ka Dr. Machar kene dial ko ken and then jene ko kor ko je introduce and koromo ci kono yo jogi na wona ka civil war ya civil war kam jani kan wara ci mako kono ngach a ci wona ko ba no ba ga target ka plan dan ci kan lat ate jengel the council teketen ala wang jana ko ri la dien kon ter kon dien kon wara te general ken dial teketen you know tekan ne ka bon an chalke dot kuben
bon mi charale ke kir maganga no kwer kir ma yadit ke ja ken tigatina national security ken dia. And before that ken network gen pyro ka gen 2013 ken ben ka pai baro no to. Okay. So ka kujamo meje to gene shwa generally dial shwa ka wot generally male biya kaman shwa generally nuar dial shwa ka wot kir mi yadit ka pyro you know shwa gado choja palote ka chief of defense ko jara medan dinin ko gor jana ba blame mi ba jawla duide mi don te mi chawte ke jam but ye generally dial kan wore shagala mat lo chaka kapchong shwa gu jino no more normal but she normal after that me cho gor cho wonye rek macha ka jala dan la lat karan men yam la kona wo ina power era mo ko mi don te ram ga grun den bi korken be kon wo den bi step by step be kula kan so je kon plan mo je kon ngacho let ka kir so de inke ndial me gan yure la ka no mo me ci kor me to de kan plan julat no wan war wa kan gon dor ken ko antik ten nyan ko te 2013 genocide ni chang wal die chang wal bakel chang wal baro chang wal badek chang wal bangwan lokim yadit ko ba kuin kwar ba jalat ke 2015 so kono ben ngwasa me right now right kono ne anta ma ka jen ta ma charing ma cha chalat ke ti jena ka wona ka mu lokaje sikir je ben ka agenda do dien agenda de namo jena ba kuin kwar ba jalat ke December 22nd 2025 shanga jandang ra wida raw ka pay weraw ron kina dang raw ida jandang raw bakel ajena ba kuin kwar ba jalat appel agreement e dana jikana tanken Dr. Machar agreement mo te gare cha ti cha kuin pinten to gor ke winmon ke liu international community kan de ala konin te ka sa Sudan amena Africa take agreement de cha ta ndi cha de mutol te ba la let ke qui transitional government ako ba kuin kwar ba ja kula and some right corner shikir chongoda to che goro be katol ajana ba kuin kwar ba ja lat without Dr. Machar jana ba lat ke chanja dangaro widero ka pai wero ron kin dangaro wi dangaro de di charwaj jana me men peno dongde kuin kwar de jalat ajana men nong delay men che ka ponya out ka che ka removed ka de che removed tone che ke la de no ne na la population census queen na ko ngi kon la na la ga queen not charge bila de tema queen not la jalat ka gwaza dana lat ke election che me ran me je ke independent before independence chane dial shwaka queen kandia me lat ke referendum chane dial shwaka queen kenyam aken 2011 kenchup and then after that can all those data can you contact kwa election kwa blat ke me china kwan 99% ka South Sudan ti kwan ngo South Sudan agien ka Sudan lat ke je ko cha pek na cha je kwen mu kana kwen cha de ngaje no population pek de di man chi kwan cha de mangach ka me lat ke je bone le de ji South Sudan ko te ne ga ga no shi kan bian ne tin content lo kana buga te la ji South Sudan chi ke ja be chi kana go ro de ke jien kene ke Sudanese la tin chal ke din ka ngok chwa palke chwa pel ajo gwa chwa vote chwa ka pel we can no dong be fail then me dor bu tuok me chana bu kwen cha ping mi di long cha je no gor kano de ke chong ala ken ala ji South Sudan mon kwa la show self determination e gor Dr. Riek Machar kana kwarin kokien and self determination mo me cha yu bu nok then try independent try yu jek 2011 ano jek independent ge jek ko sha population census cha ja kon cha ka kwen cha pig na cha ngach den chuna ku lo ka referendum right now akir mi yadi ne na ajene ko inquiry ba je lat ke data ne te konte cha lat ke 2011 ajene population census ba je lo lat
a cha ku inquiry a cha jalat chemu tuok dor ngana mo dor din chemu tuok tina ano ba ku inquiry ba ku lot after that I mean ba queen queen not ba jo la cha queen kwar cha jalat jala ku ya to ko ba queen kwar ba ja kwal ba mi shale rigging ba to ko bikim yadi bro ro mo kana ta jititin menene ti chiri yar ki shi liu ba ko kwanya no kaneka na mani a violation kan what international community tele queen kwar mi de olat tele population census mi cha kwen kula la ping min indi chi te ni no an pega mo ko le ba ngaj ba gor jano ne ko ne vote ba ko ngaj no ka nin kane dangdi ko ku le la gad shu ko din ta me cha da bone o no mo kel rode ki diodien ko ko ngaj no manyam permanent constitution kan ba jo la after that cha ku in kwala rode gwada me kan to ba population census queen pegna ba jo la after that cha election cha jalat then diodien jene kim yadi chela do ne na a genital mutual ke don't cha registration of voter charge bullet cause misha population census charge kwen registration bokulo tuogde ay nyok misha de nisha kamat integration of force chala da la security system security arrangement mi cha de ni cha kabumat ko right now chere ma char che ku don kujimi che lat kujimi che te ka jana agreement me agreement kana bonded ko kiana konen tel mutwa ka ko and SPLIO jala mother party by the way jen parliament dini jen ti dia la ke jode 2018 a peace agreement jen but kire ko shireng ma char chaje yen shireng ma char chetelo but kuje jen o yera no yerno kuma sosda ngai ke je janke dial ngai ne dial antama kir ke plan ko ba force ne ba kama chepel kenge yena gwan wone na kuma SPLIO te ke de intin wanted to door mi janitor ba ko inquire ba jala da ngum ko introduce tema ka South Sudan ko introduce no kor ya kor che lel chengo ka ngan te ba yar che ba yar je SPLIO ko je SPLIO already je ga yar won run yala ti tele lien mi cham kana te real ma kam ka te ke shushika ka kor gwan no ber la pit kana bel so meken kin yadi kana ro ya leka when we neti woga catch what do you think will happen ka kir kem yadi charge be pelika a man god ka kine de konte kel ka jen menen yena tama gor ne to motela lo yal keja jen sha chunen pan you know la de mishal ke national prayer breakfast gwada gor jeno borodo ja familiar kana no mal gor jeno ba wi je jiwin mon no yaram no mal but tela mal me deben without that much ke je ladrun ba je confirm no by election ba je lat ke changa jandanga ro ka pai bakel that will be the end of the transitional government without Dr. Machar. So what do you think? Do you think it will work without Dr. Machar in Michel Kame in national elections? Guje ba proceed. Ka guje jaba ana wuri shalga par kole Michal da waje Ramadan billet ka gwa Dr. Machar guje no baje nok. Ji South Sudan no baje kwan ije Ramadan ku SPLIO ku je president ka ku inquire. Do you think it will work? The diala tongut can question. Name mide yana ngaji no katin konte lat karod dien ano kon dial gor kono no de konte ngaji no kuma South Sudan woni jere kar right now si woni jan kamugwa ko kir mun no mala talk suppose there ring ma cha dare jelo they can peace agreement de go nyoko dubde ko right now kir che branch te cha ya pin cha kapal kangi kone en kangaro court aloka dakma ma cha tino tel mo gamritin ngai ke je gwano tara keliu e politiki siyasa so tel mo gamritin ka tel ebden rong bane che me chana ngach ka che kon jot ken dial chana kelim re lokeliu roine na ke di ndi kudang ru di jandang dich
china ro ke kwi gan dia le sha nak te sha bu ke chemical lat ke ni jang tu ku dang ro jan dang die ti jilu kel ke jarol machur china ro ke kwi gan ke kwi man ke na le dan shi bu ke chemical nobody talk about that right now ko te ke me tongwan te ke 58 million US dollar ti chi je kama je to kwa ko ka ngane kwa ke ko ban wer ba kanak jan go dan de raro de yari tin mi she gujeno de chech de wer ko de ka ban pe kon kir she design la tok an oban wer ba karior an kurcha yu tere kallan jane la bana tere kallan nore mala le la jen wer ta bukan jang mak ka bargizal ka warab ke gon ko ken de ngajode nore kan te kariego kala jen bu doren pel ku kan dorden ku kan law mak nore kan kam jiene bukan o mak nore kane de nogana chang chenga kel ga ke chikan ja tuk duor bala ka tuk duor ke dilwa jadan te ke tike me chala kin me yadit ke lo ko chala ri ma char no ena boro de chung la kwer ti kire gwe no na me chabo go ko ri ma char no ka je ri ma char let ka dial mi chike gwich video ne ka dial speech ne ka dial ke te de tek ne sa Sudan bana me cha je no ko nga chike me yadit no so ban na mo ban je ngaje go an wo mi la roda kon chana roch ka kwi ko dana shi tuok dor shal ko mo igi lig dio je chaling ano koro mo shi kor mo tot che mala kona alat a kor mo dit medan me bi South Sudan berar ke 2011 ti agreement ti cha yapin kuma South Sudan kene kuma Sudan agreement to o cha border cha je bu cross ti South Sudan ti kan bu we ka Sudan ti Sudan ti kan be ka South Sudan especially de ne chan ko na ku ga jal wa de ni ti kan na border ti kan de cross nin de chang me cha igi lik cha je kaf de ni rapid support force me ji kan kaf ci kan oil field me te igi lik ci kan kaf jen oil dini jen la billion of US dollar la ka generate every month and point them to the mom mutual kamo ke mutual ke igi oil field me charge ke rapid support force atele me ci kan ka duet to den Sudan to surrender you can go come kume de ni SSPDF la South Sudan People Defense Force South Sudan People Defense Force will can to kill killing Baka Rapid Support Force in the other hand many me she can ben ka agenda dien ono bana let kill you can Sudan Army Force la SAF ban let kill ke you can Rapid Support Force RSF ono bana let kill two enemy jita dangro ku yana tedari yana no chana let kill ke ku oil field ke jano chicken one side chicken disarm can other side can disarm ko cha kama je Sudan so shukaridan chumengel ke dine Rapid Support Force kan dine SSPDF then gwade dan mechi ji Sudan ngaje no ne la South Sudan Army Force kan ngaje no ne ti ngar kan ji South Sudan ngar ka ne ngar kan ka tigda ko jen jat ku kan wala jekte no ne next day chukan ka bok mechi kana bok chikan dine tungwan long to chok ko jen baro chukan kan dak ke dine SSPDF report e chanang chola na je kumen go ni de ko ne shana ka ne dang baro chala do ne jen dang baro and mo michi tuogo ne kaji Sudan nagnaton and yet after that chi South Sudan chebla do chi ka agreement ka Rapid Support Force ke kan Sudan Army agreement dia mo kan buga let kel ka kwiliet o baliet baja kan ke gilik ba nan ka Port Sudan me chi tuog gene after that bu korkulo no nga nwal money agreement mo chi South Sudan ti ka report bala do ne akani cha pipeline ye da ne chi jeng no wal cha jari aleka chi kana announce no on tema bu South Sudan economy ba kainyal lo chi kana jiga gwalong chi kana report kai radio tamazu everywhere ano economic we gwa ba te muto no cha gorpin cha we ene muto be biare go bala jan collapse dung South Sudan economy ene muto mo je tok tiang
gwa de rapid support force chikene gwijin oken wal confuse ni ke kume sa Sudan lat kenote kel ke Sudan kalat kenote ke kel ka nga ke Sudan jakaro den ko ke neutral dio je chikene gwijin no cha ka andamai so ma jito gene wati an chikurm di tetuok jero lat kam dien an na mo chi kam Sudan kene Sudan ki chi kam saf kene RSF kam de ni SSPDF kene de ni SSPDF ala de ni South Sudan People Defense Force ajene dana chi tok tiang ray kurmo wa kurmu di chere mangai kona Rapid Support Force tiken ga drone la boka na keke la mi chi ye jig la boken ye ka bung mi jek but kan report kan no ntam aje report e tiang e chi tok me channeling ko chi kume South Sudan kene kume dung Rapid Support Force wa chi ke tigare mu chi ladun winimi so jen tayi dan chi tok tiang chi ke tigare disagreement so ne me medi ngaje no ngoden tam na mo ngu tinare reka men mi cha do dan to je cha de kon ngaj bat te report mi cha na non ba report ba je nun ko gwasen be so na money me le ro dan tam re witin winimi so to ga kam SSPDF kene RSF na me di na ngaje no one last message ka ndeto Dr. Yang Machar be barar ka gwasen be dundo chale valentama ano shabaran ke election 2026 akir Dr. Machar kene shabaran ko janram mu cha jigder ke tere tijen but in court trial kana finalize mi cha ko finalize ke cha tuga cha gwandure cha ngach te diala ngot ke goin ni kene chakchang ken judge Jimmy Salala ken ne ga dangroten kono tiki kel ko nan jok ken decide no nga mete kariek ko yo macha cha ko ngaje no e da kuma cha te go and then ba chu yena kan ban ne me te le riek meten chen me lat ken no ne na en rami mo mete under your command ke jere ke de la te ken je nuer wayami sikente under Dr. Machar nuer wayami ka community based militia gan kene community ne ken kariek ndana be kaka chit kene ko na kwal kok ne de kono mai ka gad ken ne mai ken ken ka bom so jen plan dana tikaka anyok nuer wayami they are not group they do not have offices they do not have basic training cheng malat ke jen okene kene ya ngi no they do not have that but chiram roding ngi dor man kana kwan komite me ci tuok bu mal kaj na bu ko lok gan kene dor ken ci gene ite moti la kuma ga ge ga ke gwase me ke kuma kirmi yadit wote mi jemi ji kanene je ken mai kenyin ken kwa ken doy ke jo ken o yen cho tuk dun chwa jele na mo der kulu gwade ko ngai kon chiang de ni bo chiang de ni me yat yat dan ngai yena e cheng me dan ci na nyin ke 2013 14 15 me tigre wijin wana mo no kana men we ko dong de korum china madar to la gwani kana mat den ba kapchong chige ji SPLA yo bane ke ngwane nuori ala nuor militia tila nuor wayami la je karurian gwadran chikene gujino tiam kane ken bugorien je bugorien ga so jen do badana chin loch kirmi yadit kan je kware yat no ngumi chin nuor wayami chiga kori kana togo ke chike wuri chalga general majuda chikana nak kana ne ka dicho ka kudangro jandang de ko ken kan arwaj ke pega dana cha na ko kon gar tiente cha wang mungo de benet antam to kon ke evidene nyangan tiente kon de cha wang ke kama kol ku ke mi yadit ke helicopter dung UPDF la dung Uganda namo kanana lat mi jini guji the entire court session alat ke 33 session ala nien jandang dog dien ke luk da kan machar tel ma shaman bak ke queen nente condition nak edeni before kan we are due kan dek and where I am you know namo ke le uktaram chi na address lat ken ku kel karwade alo na me ba shi fair en wo balan nying de ne kan et la civilian kon shakula na ngam ba teach mo kwa tinne na ke ku de ne te la de ne ke chi ke tigen to ko de mi chu de ke chi to boradi chi jiramila ordinary person cha idi chol civilian chi jin civil you are a soldier so ko jin soldier then be tika ngot ko jin
bi riar kor ki bi liu kor but ramran ki ram mo mala normal person mala ordinary ki civilian ki ram luro de ko de janak de ja kam chwonde da to gwa dan tete bana me chi ndan lat ken ta maka court session ma but in diala ko na chalat rudian dial joja gwan odi taren ke liu e chak chak chengna man gor kan ode kan ko nen te kel ga dar ma char ne dang baro dial tin pot kang pingen ke de pot kang teten jen o gor kan o bikan le ke chak chak ni kon dial no biga barar freely without any condition meteka ke chengna man changa ke jek reti jen bu kon yal ba kamrar no ba mal ba jela rewi ke sos dan kamu wete no no bi jang kan ndo dial ko na met kel ke kire bikan wo ka ta nyer dan ni nyer ken dak ma char en ma char meten mi che jeng ma chalat lanu mala bi jarod cheti de ko bo ko juba ko ku ko ba mal ba je tan kan ngode la te ne ri sila wala na betraying ne re to shi ne te goro so Sudan be te kaman ne to ni jer kanungu jer ken so Sudan so ne me goro jeno de laria ajen gwadan goro no de kon pektin mi jira am don gur kono de kono ka live video ka jen channel me bi gwar message gwa samo ka my Facebook ano miti ke YouTube YouTube na mo man de jin vai ke je yik te ke 50 subscriber ki 60 ki 100 ko bi live video ba ko le ben ma don gor jeno de correct either gor no don de right team de la ka jen video de ji invite de la re ja men tam de jakot and then de kono live ka jen YouTube meni so na me mu gor no de nya kon kel ko bi kon dial kon to ko kon ngat don mi jira mu gor don de dial kon ti lat ko din don ka gambela don gor jeno de right no de kon ka lat kel gwasamon wo bana won yamde telere bo de message and then they invite ka my channel gwasme ko de kon been discuss ke de kon lat kel so I don't mind as long as YouTube do ko YouTube take a rule miti ke 50 subscriber de ja allow ko de ko live video karan kel but mitele ka chide ko live video karan kel so gor jeno biaru ko sama biale miram gor don dara do dara jalat agenda nan de lat kono me ene telo de ke yelon ko do badanan gurin channel ke ja gurier wanje ti kwa sharun la baja tu gwa ta mo ko do me gwa changna mate ka ne te mate la ken shi ngade channel kana report thana check blog already ko la ken channel kana ja ko ba je ki ja kan ko ken ko de ka channel de kana nan ko khatin no rekom kana joren ko ken ne to wan long mass number of people to look again channel American gor kan de kana ga but tele mi jeng mi chama lat gwas mi dong daran ga ja bat laran lung no lat kan ning nerten kan ba ta dan len waru ga ja ba jalat katen content look kan kati dial kon lin kon gwas ma cherkan ke bokne ki evident ko mi shoten dire dial lat ka rodi re we ka so dan dire ngai ka dire gotten content re te gaten ba dire ngai ba ka within this channel jen gwad dan go de kon chongten ana bana nyogo je kala rodian tuje pero jeno bi channel bi support bi ataka ma